saat news channel kelang arat an hangsane nili Dhansari APHLC itu kardom pile kardom ini nili tu media phan ke papan kok alam the kila kela je non malam rajan timung BJP bitim rajan timung parti tim Dhansari APHLC melang itu Dhansari arat phan ke pamang hupen nangke lut la peson itu tegan nong lo asi alang letum lagi APHLC phan yang phalang nu je phan alang letum kamiklem alang letum ke hokpet Racharia song da kali alang letum ke BJP tim ke toy atong tapi kadu de kabing long arat chini lo apo se alang lethan ke APHLC pen ke sel pot mate ke sort pot ke alang le aning ke kangsi APHLC phan ke phalang nu je phan lok alang le kam ke claim lake kadu de chini lo kasi kisiman karbing long arat tentang kidun lake alang letum PM sar alang letum han poisa kiti po alam pen apa si alang letum long menji ne po alam pen alang letum inut bhani sa me alang letum long bin bom lake alang letum la so APHLC bud nang thak on ji po alang letum un lake poisa pen mek pa prang sa alang letum inut bhani phan sa me alang letum pon cho lake nasi ke bang gilang ani sa me la rajan timung phan ke Dhansari angkang jat kelilo karbing long angkang tinas kami alang itu hanke nang palut long ada nang po napa alang itu han deng nang nilo alang itu tingke BJP bitim ahok lo lagi SPM saksi kita athela so party HFDS ke alang itu tingke non la MLA election kijulote alang itu party masih abidat po lagi athe non puan name Tuliram long hang phan ke alang itu lamet kita saksa rahi yong si lamet keba kisar sar pelote alang letum ke sponsor ta avelo alang letum party dak masjid kokpo tipot se alang letum non alam meeting alang letum ok an ke pachu la person sini tum social media long theklong lo ba poisa pen gari rijapon pol hai na poisa lo lake chini le je alang APHLC long itu tik alang like poisa ka besi APHLC mi tuman kutumo soi si poisa same alang like rampo langsung si dulu kita selfie itu man non ke alang lige BJP dan GP juga selang dah lah ke alang itu meeting no asal ni orang ke pacu pi tene poisa ben meeting kita onda poisa ben tuji lagi nala lagi BJP hok tek dak lo nasi karbeng long arat ke itu mang hudunang nelo alang itu ke BJP party ka dilo lagi itu mang hudunang lala tinga thanga original political ta galila nasi itu selfie fan nga phalang no din yelok si alang like kam claim kan alang le du si koila mafia ta claim la so case pen yok ke si alang le BJP than kam claim si sabra ta ko lage la bangalam chini delos tame la APHLC phane phalang no din ji te bang ke alang le bo inang lo non ke bang gilang pen ke ako bo isa me alang le la pen si ka beng lo arat ke alang than sa ke asi non ke mili je Dhansari APHLC spokesperson hai pen ke alang ithan ke konti silo je Dhansari aras kami nahunang nilo la rajan timung la ke isman itu presiden do alang itale so ni tum kopi pot si media wang nang kok ma lake SSDF State Democratic Front non het la abang pathek rajan timung ke rajan timung ke kumalo pulute alang libang ke ini valueless kamuni lake PRC pensi hadak ekikat BJP long kadet pensi raso SSDF testing lake tarok tum pulo eta mudra IPT lage BJP lo lagi BJP bitim mo result lang na na tu lage zero ji lagi election result hote lagi jende ke ahul si Erdin Patar si high depo Dhansari ke tu lage rat tunta nijat theglong holo sida election result ho ke abe pin epak long le yola son do rajan timu ke tiplangi la penge alang like APHLC ke do sekta jai ka thar paisa ta pon siglo
kursi timung paisa ta pon tiglo keram bupa nang tipo puta lata tipe pini ani ta paisa woi la inut rayan timung ke dalali faltu mani lagi thanga sui lagi lasi dadak kidun buete ale bangga avelo athe BJP pina ke lagi lasi e phong he no da mani ke jong hele alang tipin dak jong hele claim ita lagi suile athe la salam the do engar dhule boga no hoy hogwai ke jong he na li cham ita lagi pakka kon lasi rajen timung ke inut tangka itu inut corruption mani lagi inut tangka lubya 30 crore sar tuliram rohang penthi wano so tangka kijute ajata welo lang ti laso tangka 30 crore wan da to hinon lak hiji glok pel akai si dungi bu hela so paisa awelo lake non malagi juti lake pen alang li a meeting long ta APHLC aphan amen and a meeting masi padi te la ko pie party lage what is this lasan kali mati alang li party tiklen pute tiklen be no kai la party SSDF apart meeting jolo pulte jay ka thar do e kursi timung do anu kaprek fansi alang li sorsa di kupisi sorsa mon e karbihian alang li hala bihari bengali pan sorsa moeda ali an ke thek re pute pijar edition mo alang li state ba no alang li the an ke thek tere re pute inut mafia moni lagi koila mafia lagi media dai ceklang botai lu renti mo menki abotai do piglo koila mafia pu eklang ge lasi lason third class amoni si dada Dhansari pencil kaprek long alang li meeting do tap do pru red bangke lagi thok daruri lagi zero ji lagi mo last alang li bangki lasi alang li bang non si meeting alang li bi pote ipisia men en pon long le lo pusini tum putidle non Dhansari committee kan alam mangelal kasi ko pi pon malang li BJP bangke chini lab lo state da wante the pijar da election da the agalang lagi BJP mani ke pilo ke claim the alang lagi lasina ke BJP pa parem nang po parem nang bure pak pina lo pusina ka biarat nang ke tingwa elo ke rayan tum ke BJP pina lagi SSDF tali lagi BJP lagi tangka isia tangka phale hi BJP hi ke SSDF lo lalo ke tinang po ektoka mudra ipithi jo lale bujino pen yonghele alang li tipin dak yonghele aling sarlang sita alang li bangke aning klarun elo lagi amuni me un elo athipina alang li inut hogwai ke yonghele cham sita ka kon elo gakhir pele cham de ka kon elo jo lasi ni tum condemn lo rayan timu pan kai mala episode pan so sawer so malang li pan itum ini pen lang li pan kasan ni gelong lelo so ini tum episode pen Dhansari pen